Kinong kitkam ka Meghalaya People's Social Organization ne MPSO hena kasengi ka lai poi terek unailar kila penlong ya program ka pakerpang hari kanan hall ke badan hasinong Riboy District berkata kalong ban rekhi ya kejinta besisnem pura jong keseng kabalaseng ha ka lai poi terek unailar jong usnem arhajar khat khandai. Ha kabar ke kerpang ya kate kejing dap basisnem la sakhi da kejing don uba lamprang karbani presiden ka HNM sengkmi kumukongsan haringkat kinong ilam bahakmat ka MPSO ki bakan thup ya uba Marshal Marsilong presiden barangba ka MPSO nangta ka kong SG lalu working president MPSO sengkmi uba Vincent Sokhwai presiden ka Riboy ka kong M1 yang working president ka Riboy lembat sibun kiwede kinong kam berkidekhot ka MPSO. Lengba kate gajeng rakhi halol kajing dap basisnem kaseng kitai kinong kitkam ke MPSO kilayo ban kren mat phang halol kajing ya lenti kaseng hakini kisngi bat kisnem kibla leno baro tat hadu bandadap sisnem pura ha kabatang hapo sisnem kaseng galala banne ya siwun kikam bat kamtam banyarap ya itu kilong yeng kibadung. Kini kinong yalam ke MPSO kila ongru bakaseng kedon ya kajing tumu ke babha banyarap hapo ke imlang kesalang ha kabakum kaseng kedon ru ya kajing tumu banrat dengkong ya kikam seni kamtam kum udrok lembat kiwe kajing di penbuat kibabun kisamna ha kajela kelas dang mengom. Ada kajing teman terpalu di membuat sendiri beraikai kata mereka mesin tiba Dangiram yang seng dongi bukan nampak yang kata lama bukan seng dongi kan suksong yang barang sentiu yang bilang kesalang lagi yang dulu di kambo dia yang seng do yang henti kalau hidang yang nisbat long dari kepada hidang kita bermesin hidang kita barang tidak terang sisa yang hidang tray yang hidang kiat yang nampak yang cendia coba pak pakai bilang kesalang berapa Nanu bagi sekarang ni yang saya kami kali kami semui bilang bagi yang pun persa yang maju ni terus ubalawan sesar yang jelas kami minta aduh bang cak bilang sedang macam belum dikena baru dia kalau kami merendam ni nak cinta nak bertanya kami apa minister tentang hal upaya yang